Hajde da se vratimo na početak. Šta to zapravo piše u tim papirima o nadstrešnici kada je režim Aleksandra Vučića spreman da gurne Srbiju u otvoreni sukob među građanima, da priziva haos i raspiruje mržnju samo da bi prikrio istinu? Šta je to toliko strašno u tim dokazima da vlast organizuje kontramiting ovde u Novom Sadu, gradu koji još nosi rane od tragedije u kojoj je 16 ljudi poginulo zbog njihove korupcije, javašluka i partijske pohlepe? Kontramiting protiv građana koji traže istinu i pravdu, protiv ljudi koji samo zahtevaju da neko odgovara jer su im najmiliji stradali. Ko su ti novosađani koji pristaju da budu statisti u tom ponižavajućem igrokazu vlasti? Ko su ti ljudi koji znaju da su pod tom nadstrešnicom mogle biti njihove ćerke, sinovi, majke, supruge? Ima li i jedan normalan čovek u ovom gradu, pa čak i među naprednjacima, koji zaista veruje u monstruoznu tvrdnju Ane Brnabić da je pad nadstrešnice bio diverzija, da je neko namerno srušio nadstrešnicu kako bi naštetio vlasti? Naravno da nema. I zato ćute. Jer znaju da to nije samo sramota, to je dno, to je moralni sunovrat, to je čisto ogoljeno zlo. A odgovornost ima ime i prezime. Aleksandar Vučić, predsjednik države, koji koristi državni aparat da zataška zločin, da progoni porodice žrtava, da ućutka javnost i zaštiti partijske profite na krvi nevinih ljudi. I to više nije nikakva politika. To je zločin.